Smederevo. Nadamo se da ćemo i mi biti u prilici da ga upoznamo. Ja ga znam u mojim godinama samo sa fotografija. Odlično, da, doći ćete da vidite. Za centar za koji smo čuli sve najlepše, jedan naš proizvod. U pitanju su proizvodi sve naravno naših školskih radionica. Upravo ćete imati priliku nešto i da vidite tamo gdje idete. A ovo je ovako lično, nemojte da kažem zameriti, pa vi ostavite najbolje u auto da se srećete. Hvala. Hvala. Ja ne mogu se odpati. Ovo su suveniri, sosa i lava. A sosa i lava, ja. Stvarno, ja sam osjećam za tečom, ovo sam je, a to ćete vi kad dođete na tako. Hvala. Mi imamo deca koja su već žive ovo. Vi ste naši, gde su nam gosti? Ima još gosti? Ima još gosti. Ne, moguće da se pripremimo više da ne Što ministro bilo ispremljeno i rečeno. ali ima se 9, tako? 9. Stavamo im nos, koji se zove sve? Ali kako se zove? U srednjoj školi ja ću stano čekati, to je, ja sam da kažem, moj resor. Škole za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović. U ovom dnevnom boravku ima 84 korisnika, imamo 10 grupa, 6 grupa sa višestrukom ometenošću i 4 sa umerenom ometenošću. Međutim, nama ovde nije tesno, iako ima oko 400 kvadrata, jer svi smo raspoređeni po našim radionicama i vidjet ćete naše radionice i šta mi radimo. Inače, 4 defektologa, imamo 12 radio instruktora, jednu medicinsku sestru, jednu negovateljicu, jednu servirku, imamo jednu domaćicu koja održava higijenu, zatim stručnu službu socijalnog radnika, psihologa, logopeda i to je ceo tim koji 84 korisnika snadbeva, mislim, u svakom pogledu pomaže njima. Baš bukvalno negdje dešavali različiti programi, nastava u prirodi, kreditem programi, inkluzivni programi, radno angažovanje u okviru srednje škole poljoprivreda, radni centar poljoprivreda, različiti programi, susreti, druženja, kampovi, ovde je pulsira. Zapravo, ovaj objekat povezuje sve objekte i tražeći takve prostore, naišli smo na ovu, ovo je bilo ruševina. Inače, ovo je zgrada koju je kraj Aleksandar Karađorđević gradio, tipske škole po Vojvodini. Ovo je zgrada koja je verovatno jedina sačuvana, barem tako smo rekli, sačuvana od tih škola tipskih po Vojvodini. I ona nije bi imala krov, apsolutno, to je sve bila ruševina. I mi, niko nije hteo, kažem, ono što niko neće, mi uzimamo i krenule su adaptacije, imali smo mnogo prijatelja, donatora, grad je priskočio u pomoć i mi smo adaptirali gradili nešto, a smo ostavili da to bude onako kako je prvobitno bilo koncipirano. I onda smo deo po deo